Саламатсыңарбы, балдар? Маанайыңар жакшыбы? Келгиле анда маанайыбызды көтөрүп, төмөнкөрдү чогуу айталы. Таң эртеден жылмайып, күндү күлүп тоскула. Күн да тиет нурданып, ден соолукта болгула. Анда келгиле балдар, сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү сабагыбыз кышкы табият жана кышкы кийим кечелер. Свет уже не сводит с ума. Кыш мезгилинде балдар 3 ай бар. Алар декабрь, январь, февраль. Значит, наступила зима. Кыш мезгили келгенде балдар айлананын баары акка жамынат. Гүл суук боло баштайт. Жолдордун баары тайгак болот. Ничего не случилось. Просто наступила зима. Балдар, айткылачы, үйүңөрдө эмне кыласыңар силер? Ата энеңер эмне кылат? Азаматсыңар. Ар бирибиз үйдөн от жагат экенсе, балдар, үйгө от жакпасак, үй дагы музак болуп калат. Балдар, кышында ар кандай оюндарды ойнойбуз. Тоого барып, чана менен муз тебебиз. Как жаль, что это все приснилось. Жана лыжа тебет экенбиз. Сны мои луна окунулась. Ветер Муз превратил аянтчасына барып, коньки тебебиз. Если я к тебе не вернулась, Жана кардан значит, наступила кар киши жаза ойнойт экенбиз, балдар. Ар кандай оюндарды ойнойбуз. Келгиле анда балдар, колубузга ак барак, клей, кайчы алып, кар кишини чап кесип жана чаптайлы. наступила зима. В тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама. На землю тихо опустилась зима, зима. Я для тебя не погасила свет в одиноком окне. Как жаль, что это все приснилось мне. Голос тихий, таинственный, где ты, милый, единственный сон мой. Вьюгой белою снежною стану, самою нежною сон мой. В тот день, когда ты мне приснился, я все придумала сама. На землю тихо опустилась зима, зима, зима. Я для тебя не погасила свет в одиноком окне. Как жаль, что это Мына всё балдар, кар приснилось. кишибиз дагы даяр болду. Үйгө тапшырма балдар. Ата энеңердин жардамы менен кар кишини чаптап бизге жөнөтөсүңөр. Саламатта тургула